Ilega jogi ki agente workers labor union sen jom ki no tribal asmi but government at kumjero ki bagian tribal la bachala Meghalaya ki ora tribal ba nagbanta ka lomba movement jom ki no tribal mastro ne ki daily minimum wages iba hakine ki bunai December na ship long ya ji ki nagbanta ban karpan ya ka sarkar jila makan penkeu ne ban pentrai kam ya ka minimum wages act jing dai ban penkeu ne ban spend ya ka basic floor rate ka ba au hasil sansna ka sarkar jila ne ki jila ki pada rin dia ki dai ban penkeu ya ka no ka no jung ki trai mastro ka ki wages te ye ka dha ka ne ka to ka jing ki ka jong government of Meghalaya kila kular man trai kam na he kane ke daily minimum wages ne ke wages ko ki khot ka de basic floor rate te hade no to mira yo ya ka jitha ka ba government of Meghalaya habish through January jong yusna nagalim ka cabinet ke shimi ka rai ban penkeu ya ka de ka basic floor rate te halor kane nagalim jogi kum ki no tribal ki master beda na ko jala Meghalaya bat ki be no tribal asni le nipat ye kane ka kom ki jo government hagawe ke le ki pedian ba trikam wala khatsan banai ka trikam mai ro te ndre ka jingi dai bat ki dar ki mo ka ba government of Meghalaya no cabinet ki approve ka pagandit ye gi halo kata-kata nomor ba kajipun keu dor kalau long dakhampo kalau khampo ngakoi kalian ba kidan kisau tali ki kategori kerja ki ba kinong tribal la kidan jilam ngalian kidan ki unskilled workers semi skilled workers skilled worker ba highly skilled workers hakine kidar belas ni keu haja ba ki kategori kerja mudan te unik sunan Tanchi spa rate ka ye ki skip kabaan par ki semi skip long khnai ko idan ka ki skill workers kare nyum sad ka but ki high skill workers kare tam sad khnai din ka lekine ki dor ke long ka ba nagata sans te halor ki ne ki ke dari ki compare yer ka ye ka ba last to khadu ki ga le street October 8,000 para kalau kampung nama baga hakata sunan ka government of Meghalaya ye ki unskill ka ke shispa sabanga semi skill ka ai shispa lai huwa ka high skill workers pa drew ho ka high skill shispa ye drew te ye pher kalau da kampung ma how to sunan aja ka para ka government ka kiyo natrai shara lagi unskilled to highly skilled revenue sunam pa na local government khaksan banai ko trikam ero kat kom ka ni ka batai ju ko minimum wages ai dai ka kiyo natrai ki badan shakle gram na na shu te ka ta ko wei ka dai ke issue ye te kaching ko kiyo hamne ka nagalem jogi ki all jaite maso workers labor union but kiwei pat ki masterol ki badan jala Meghalaya nado nagaro hirso ngira ikendo la ekrem ngi shimga bangi nginam pediam ye kaneka ngimu moniro kidi taikam jim government alor kini idar kadau kalau ba tumno basans na menjua ki marpa yo ki kieu ke government kapan kieu ye kaneka no raimenta pot sunan hadin sansna kapan hiarpat ye kan deka nomba ke debenda habaga marba mardi kilo ki marba jin kalam ke television jingla jangla government kapan iba ki theo ki wo ye kan tara jin ke dor ne jin be ka marba ne ha jalla jin igum ba kala her dor ke marba tan te kata ko ki department nando no sura hado office nadam dan minum tribal ke master board ki fight bonus rock ki kita kan frisha
Nanti kata hamno pin pencium urim baga jalan kerja kadai state ke betul. Nah jadi ke betul tu ya kan ke besar ya tu ya. Driver kenyap dia kalau hak ke jungi ginung driver kalau kebabian. Baarban ila kerja halal kenika kaliban aban trikam kenika udah. Jadi dia trikam mesti Oktober arjala pula nanta lagi. Ada yang beraya keren, nur mengalir jauh komisioner usnah tu, uang bagi haban pembaik kenika, kertarik penai pada mereka. Te halal kini mengalir jauh komisioner uang kin sebesar usnah mereka halal kini bagi berapa berapa. Tinggi siapa ke ayu bagi government berapa sama minister berapa yang ayu kuatan siapa. Ya seharusnya penbaik nak ia kini berapa. Dan berterkam sejak Oktober arzal melakat kau bacing tama jauh lemit kenikaan minimum wage saya. Te ada bimna penbaik ia kini kalau terkam bagi seharusnya ada bentang sih. Te negara jauh minum teri berlas di berapa jawab kaya. Inhaban perkat dengan jingga kun kata kau tempat sih. Balai haban baik kini nama hukum boy bina government. Dari government kalau lek kaya kali kejengim kejogi niru ni terai kan. Minum perkat kata kejengim nama ini minum terai belas. Tapi nanti kata biaya ini kejengim keren sedoma itu. Kenapa ni asyai halal kini kejengim bodoh jeng masyarakat. Bagani kan kita yang minum ibai tak minum terai belas. Mendai tak dibawa engage government. Mendai dibawa engage lo hagi. Kibat terai kontraktor, kibat terai kontrak, kibat terai kat kibai kat ki dukan ini. Nama kedor kebo government. Tahapo kalau akat kalau kat kum ga minimum wages act. Kalau kerja bahapa sansna, the government kali constitute the advisory committee, nanti kan ai report saya ke cabinet bakan apa. Te hagani khatsan banai kira lab secretary kam. Te effective kabar menteri kam dia kali order kat kum kini kan kalau kan effect nado ke strict October arja apply mana do aja kat pura do strict October arja apply nonsense dah ndrai ikantik banta pada kali order juga government approve baka ni kan menteri kam kini strict January arja apply to kami gaji kali hangi baro kini khasan banai jeno kanulation manu ban yonom begini habaga an kala theo kala kansha baga strict October arja apply kali kala effect sans tena kata yegal lor kali ila ai le kedum taxi ya Dr. Vijay Commission Secretary of Finance ni ai ke jikthos yo pandran sama Chief Minister bagi lakukan saya ingin berian bagi mohon ini. Terhalal kini negara jamu Commissioner Secretary Dr. Vijay, बताइए कि ये कहीं का डर के लाये पैद का विशाल नंबरों के जल्लाह को इंडिया। नगद का डाल पर बनकी की वही पर के जल्लाह का बगा जल्लाह की वही ना नमक के जल्लाह में खालिया के बरे नल्लारम तारा का बांधे के बरे उसपा के बदो तब ये बंदे के जल्लाह के बदो तब कम जंगी नंतरे बल्ला रो दे आई के लोग बताया करता हूँ लेकिन कम